thì net ni kuat ban ai katu kani jingkip habis bagi kani kasinot kata kalong ba aja dei bagi ni ki kritik sekian di banwan sekani kejiasang di gedan Southern League di Surok di ban pol cheni kanyang di kawai ke bangi kuat punya tu prabangai baro kalong kinok kam di kap dikit kalong ba Kajistan nang tai namerang jadi siapa sayang kedon kumba 7 km apa sekali. Di namta itu kibawan ba apat kapon kalong ba nagamta itu bawan na East Hill District inyak lengba na mairang lengba kasong masawa hadien jong ko office jong DC ke Eastern West Hill District Bandung sekalian kemon banyak lengba kasong bandar kalek nangka siapa sayang. Itu apat kalong ba kibawan na tapon jirang batuwi pakicaka kalong na riang duo di batuwi pakicaka kin lomba ka strok nong Selau nang takin poi semau sud baya mau nai nang ta kin poi semau penai bat kasih pusanya di kibawan na ketai nong stoin kin lomba ka nong strok ba langcor dong bakse pusanya di kebasan 4 kibawan nama Sunram Nasyala nama Perwat, Narangkong, nama Kelang, Bagiwai Pak Caka, kita bah banjai, lomba Namairang, Baya Masawa, Tupu Sayang. Di Kementeriu Kibawan, Naparyong, Nanong Sendri, Rang Blang, Sandiloin, itu rutinnya ini nak kajuk ke bentar ke balak kedua atau poin kebasan. Di Kibawan nak kita Masundram, tinyak lembah bagi Kibawan nak Thai Nong tinyak lembah Mau Nai. Baya mau penai itu punya. Di ini kebuan nalang koi, tinjak lembah itu berkes, dongbak berkes, dongbak se, buat punya. So kita kidong katu ni di information tiba ngelaban ai, namta kibawan sekali kerja sedap sunat, kemlong kani adu aku tadi adu aku atlet beri ajar kendriu. Aku ide buat kamariang, ini short environment. Dia ngasih kuat banyak kumni ya di nongwan barok sekali jesen sinot berkata kalong ba kemeningkong lakerpat yaki officials joka jesema sinot kita khot bagi dirkit bagi subha bandra lepa yaki jais ai namar bakani kecaka kalong ke paket ha ke baar kasnong borok kawai kamdon yaka sosi penong ba kamdon yaka net bok bobiang di batkan net ke kambiang hi hakani ka than ke jongi ne kasnong area kasnong borok kawai kaditang ka net ertel di kebalai pat kuat banyak tu ipi bahasa kan di kastong jengi di Surok di Kilong Jibakim dia kita kepat makata berbagai barok di bawah senjata bagi sebah berdaya pikir bah balai nak hidup tu cekye sebab tidak penduduk di besar di nomor bayi ini kita kalong jeseng ngilapan baik kum kepalang ringkat bak sinot ba ka jeseng kalong hang ni aku ngorum badan tu kebah di kerpat di barok kawan sini jeseng bak sebah bandra ke siang kenang ba kan besuk ipi habaki sekali yuble akan ke jeseng di kebasan namenta ki kali badan ni karpas ya ke babangi ke balang ila asapi di ngelapan baik ba penjang ha ke parking lot ke ba arkuat ya ke bakangi ke balang ila penbaik di kebanrio ha ke baidai ba ke parking lot nak liang jong kebalang rengkat bat official jong ka polis department jong ka Eastern West Hill District Government Metlia wilayah batun baik ya caka yang kali kenang ban light nak ni jam ban bat nabo mensua kak snong pung senyang kam ju sya ya kinong wandi jingdi kam tam kinon tribal jadi non tribal lane hakakam hai petang hakan ke snong jingi na kata kadang kani kaji sang samla na kata kadang kani kaji sang samla sinat semi ngirpan ya non tribal bakum de banwan bandi jingdi bad lada ui ke volunteer kinum sya yaki blesigen